Živijo, moje ime je Tilen in zraven so... In... In... Danes bomo igrali... A daj utihni. Danes bomo igrali... PvP. Če smo PvP-ji, bk! Peter Jani Gamer je full diamond po strength 2. Men? Ja, Mr. Hacker proti Peter Jani Gamerju. Ten trilikon full diamond. Kako sneak izključeš, bk? Ten trilikon je full diamond! Na torem isto. Tudi Mr. Hacker, no. Vsi, ki so not, so full diamond, razen mene. Speedy Gogi, crkni! Speedy Gogi me bo ubil! Crkni! Oba smo umrla! Oh my god! Je to bilo res? Oh shit! Je to res? No, se dogaja. Oh shit! Ne, še ne. Ker oba smo naenkrat crknila. Ne vem, kje se to lahko zgodilo. Oh my god. Nazaj se upam. Če sem jaz v PvP-ji spet, bk! Ja, reč to kot pip, pip, pip. Kaj? No, I don't want to die. Ej, vsi, noben ni notri. Trubaka, odjebej noter. Ne, ti smo, če ne. Sorry, maj. Ja vem. Z roko sem te. Au! Fuck ja. Peter Gamer je full močne meče ima ta prasec. Peter Janič Gamer. Kaj? Ma taj... Ja, saj res sem Peter Janič Gamer. Se vidi. Okej. Mr. Hacker je protection evil. Sej jaz ne bom bil Mr. Hacker. Daj noži. V PvP-ji sem. Dva nuba v PvP-ji. Veš kako Peter Gamer. Peter Gamer. Master Mateonu. Ej, ne govori, če ne bom jaz nekoga ono drugače. Reci. Ja, no, res smo dobri za PvP, ampak mi čakamo, da pridejo eni bolj pametni noter, kakor sami ti hackerji. Ne, Matija mi je prišel za hrbet, mama mija, pa ki Laure nisem imel, ja, zakaj me je, ne. Zdaj je prišel moj prijatelj. Kdo? En prijatelj, Luka se kliče. Luka. Luka. Oh shit. TP maj. Maj. TP je me do tvoje bajte, da jo vidim. Ej, zakaj si ti sploh nov account naredil? Zdaj jaz delam svoj server. Kakaj se TP ima? Samsung je prišel gori. Ej, zakaj si to si spremenil ime? Mira je tudi full diamond. Sem v areji? Daj me v arejo.
Če ne te ne bom dal na mojemu serverju. Dilan, kaj snemaš še? Kaj? Še snemaš. Yeah, bitch. S Diamond Swordom v PvP. Ok, PvP join. Ej, Maj! PvP join! O, Matija! Matija, Diamond Match, crkni Matija! Matija je v lavo padel z Diamond Matchu in Matija... Fuck off! Fuck off! O, dobro si poimenoval svoj... Ej, dobro si poimenoval svoj fuck off match. Kaj si ga pofukal? Ej, kdo je ta fucking monster face? Ne. Shot by Samsung. Goodbye. Ej, Rene hoče prekiniti video posnetek. Ne boste kaj rekli? Zato, ker noče snemat. Oho! Dej! Ne bo prekinil. Ja. A mi rekel bo. Ne, ker počakaj, da nehamo snemat. So rekli, boom, šakalaka. Kdo je The Halkrel v PvP? Speedy Gogi, nič nima. Speedy Gogi, you are going down, bitch. Ne, v lavo sem padel. Fuck off. Speedy Gogi, ti crkneš. Ej, če me je v lavo fuknul. En srček je še imel. Kako si ti crknul, ej. Jaz se grem na novo prijaviti na en account. Ej, en se je na novo prijavil, se kliče The Kalara. Ja, vem, čudno. Donkel. Maj, mi daš še en match, please. Kaj si mi rekel? Vrži. Thanks. Ajde, no. Ten trilikon! Maja, trilikon je nuk, jaz ga ubijem. Full diamond je. Ja, ili centan golden apple. Jo vem. Rabijo geslu. Napisati. Kakšen meč ima ta prasec? Enga nisem ubil, jaz sem enga, no. Pač to ni nič. Speedy loser. Kdo mislijo tukaj, da je speedy loser? A daj no, resno, sam. Bunka, I'm in the PvP. Speedy Gogi, 2 lajfa, z lokom ga bom. Ali pa bo stand by ten trilikon. Ne, jaz ga bom z lokom. Ja. Ten fikikon me lovi. Maj, vzel sem tvoj meč. And goodbye, I hope you enjoyed the video. Ciao. So.